Svima dobrodošli na novi video. Danas ćemo imati reakciju na learning skateboard. A počnemo. Mora da igra čovjek. Molim, šta je to? Skitovi se igraju. Kao što bi ja. Ne. Lol igraju. Kada ima pukotine. On mora da ovo radi. Ovo nije realno, ovo je green screen. Ovo je green screen. Što beže od njega? Nije kidnapper. Vjerovatno jest. Kad bi ja bio skateboard, ja bi se pustio. Tako ja pomazim skateboard. Kao hoću da se vozim. I pogledajte šta radim. Možete i vi da ako imate skateboard. Da vas i on voli. Sad ide. Ide kroz ulicu. Ovo je neka škola, dvorište iz škole. Vidim grafiti. I pada. Pa ti si kriv što si pao. Zašto ga sve ne boli? Onda nije kukavica. Šta je ovo? Ice cream shop. U redu, neće sladoled. Ali mu poprosku malo ulja, vjerovatno. I on se jede. Ja samo gutam sladoled. Ne znam zašto, ali je to veoma zabavno. Wow, sad je na autoputu. Ode. Ovi trotineti. A sad ga ubija. Ovo je trotineta. Begaj. O moj Bože, šta je? Dobro, mislio sam da je mrtav. Slobili su ga. Ja znam da se odbranim. Ja mnogo mu otvorio vrata, kako ovo kužu. Šta će sad da radi? Flex tape. Uje. Aj točka. Ne bi uzeo. Ovdje je zove ono stvari. Ovo se škripi. Zatirnim plastike skateboard. Da na... Kome je tužno? Hoće se da ga ubije. Šta ovo indijanci? Skateboard. Ovako se čuje kad ja trčim. Da, u grupu indijanaca. Kaže da stavi na ovo.
se ne meditiraju. Wow, kad bi moglo to stvarno u životu. Kažem ovaj video da je fake. Neko hvala. Sve ja to video trtinati. Ma ja bi pao, ovo je nemoguće. Ma ne, ja bi se lupio u facu. Opet, jedna šanca ti ne je dovoljna. Ovo sad imaš nove torkove. Hoćeš? Kaže da se ubije. Now back to our sponsor, Raycon. Have you heard of their new everyday E25 wireless earbuds? They're Raycon's most comfortable and affordable earbuds yet. 6 hours of playtime, seamless Bluetooth pairing, kick and bass, and a compact design that gives you a nice, noise-isolating fit. These earbuds continue to be the perfect choice for working from home, working out, music, podcasts, and more. They sound just as amazing as other top-of-the-line wireless earbuds, and they start at about half the price. They come in a variety of fun colors and fit options, and they're easily stored in a convenient carrying case. If they run out of battery, just put them back in the case, wait a little while, and they're good to go. The company was founded by singer-songwriter Ray J, with audio quality in mind, and big celebrities like Snoop Dogg, Cardi B, and Melissa Etheridge are all obsessed with them. We've been wearing them every chance we get, even in our sleep. So if you guys are looking for stylish, high-quality, affordable earbuds, again, look no further. Click the link in the description below to get 15% off your order. Again, thanks to... U redu, to je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste vidjeli ovu reakciju. Ako želite da radimo face reveal, ajde da znam u komentarima.